Abatura abatarukwe basabita bino burire bw'amaisho nibo bateranire ahakushemezwa kwabusha okubire kutebekanusibwe aba IKEA ahari kamukozi omuri Mbarara. Aba bakoragine n'abakugu b'amaisho okurwa mu kitongore cya Charity Vision Uganda. Charity Vision tulina enkolagana n'aba Mbarara IKEA okuva omwaka oguwedde anti twakizuula nti nga tuyita okugenda mu field tugenda mu outreach nti abantu bangi tebabadde nga na ssente zikola surgery nga batuuleeyo kati ne tubayambako okubawa kits zino. It was successful. Oyihireho hariho abantu abatakwasire obwire abizire bacerirwe and we are winding up abituraganise ngu ogundi omurundi nabo baraganyirwamu omu kikorwa nk'eki ahabwo kugira ngo obundi bamanyire obwire bwagendere konka to expecting ngu omurundi ogundi ntwiza kukora massive mobilization kugira ngo buri omwe ahikeho kumanya aha services turabentuhereza hano yari kamukuzi. Meya wa Mbarara City Robert Kachebezo birari omujonyi mukuru omukuchingaho okushemezibwa oku asimira aba IKEA ahabo obuherezo obu. Twene government tutekwa kwatanisa na private sectors kandi hamwe na government kureba ngo amagara g'abantu bamarungi abo kwa tutekwa kwebembera abantu abahuri nyuma abazide banyoreka inyuma aho ababe batakurebaho nakaci konka kuba bashemize hati nibareba je bashemerirwe munonga. Abashaho bashabira abantu kuguma kuchebeza bucirikare kwerinda endwara no kuchebeza burikire so problem y'ibine no kushitamo mukakumara obwire buringwa konko habuze ubutuku bahereza abantu mwe n'abaryo okurinda amaisho gaho gakabamarungi. Number 1 okuchebeza ombwire nti tukwejanjaba ngisho tukweta regular eye examination kutokuruga kuchebeza ombwire tuzaha kwihama emizembi yo kwejanjaba esto twayita self medication kweza na ikago abashaho banjanjaba isho ryakira berenge kubimanari kwa kwikomeza na mwenda naramarenyake tino muntu unarare omugandi abahiro buhereza bwo kushemezwa okwabusha aha Rugaga Health Center yakana basimire ministry y'ebyamagara ahabwe ntebekaniseji omuri Sinjiro. Kampu babereka no Association of Surgeons of Uganda and started on Sunday. We are ending today. We've been working for 5 days. Basically bashemeziibwe bine bisimba byona abantu bine hania hydrosiru abantu bine thyroid abantu bine bamwe habashemeziibwe mbatugizire ngo bose ni batayira amarwaro kwenda kushemezibwa beitu babashabe sente nyamwinji zibarema wenye kinakiki kusasa kikaze konkenkaza katiwe kitiri bwiri buringwa mani kunekeresera aho banyamba ubuvuzi bw'amani iri muhimba samangu n'presente bana bantu baranga n'ikibaburu. Abebembezi b'Isinjiro basimire gavumenti ahabo kushagika kandi bakatebekanisa ekintu eki na neshigendererwa cyo kuwera omuntu wa burisho. Nyenda kusima gavumenti ahabo kuba eki cyakorwa Rugaga kikozwe mu district y'Isinjiro abantu abakozireho bingi munonga kandi abaye Obusaasi kandi nsime naho na Bob yanyuma aboka ateyire mamani kusupporting ejo program abarwire babari bingi munonga kandi kuruga sando ba reporting up to now batwire ni bakora Ndrusi Nwamanya na Edwin Ram.